Kurd û Ermen birayên ax û avê. Ketina nava dîroka têkiliyên Kurd û Ermenan ji mijarên girîng û hestiyar e. Di şirovekirin û girtina mijarê de divê mirov haydar be, bi taybet dîroknas mezinahiya felaketên ku her du gel têre derbas bûne re dizanin. Her wiha kerbûkîna ku hêzên xirab hewl didin derbasî nava her du gelan bikin da ku ji hev dûrketin, şer û tawanbarkirina dîrokî di navbera her du gelan de dewam bike. Lê hema yên dîrokê dixin nava çarçoveya wê ya rast a dem û cih û hewl didin berdêleke baş ji bo her du aliyan bibînin û dûrî tunekirin û tundiyê ew hêzên dadwerin. Kurd û Ermen ji gelên kevin ên li rojlata kevin bi cih bûne. Bavkalên wan jî gelek mîrnaşîna avakirine her du gelan hewl dane li seran serî dîrokê bibin hêmanên çalak di welatê dergûşa Şaristaniyê de. Dîrok û erdîngariya Kurd û Ermenan di nava hev de ye. Ji hevvexetandina wan jî pir zor e. Dervayê hevbeşiya çiya, çem û deştan her du gel rastî gelek hewldanên dubarekirî yên ji bo tunekirina nasnemeya wan a çandî û neteweyî her du gel rastî koşkirin, komkujî û şerên tunekirinê yên hov hatine. Di encamê de jî bi sed hezaran sivîl bûne qurban. Kujeran cudahî nexistine navbera jin, zarok, kal û pîran, sağ û nesaxan. Ya xirabtir jî pergalên xwedî dîrokên ti jî xwîn rijandin, heya niha li kiryarên xwe mikurnayên û ne amadene herî kêm lêborînê jî ji dem cih û ji her du gelan bixwazin. Van pergalan xewn û daxwazên van her du gelan di avakirina Şaristaniyê li ser vê xaka wan a berfereh kuştin. A xako têre tevahiyan dike, heta têre wan qirkeran jî dike. Qirkerên ku ji dûr hatin û hîne li vir di qirkirin û dîktatoriya xwe de berdewamin û bi îsrarin. Şopînerên dîroka Ermenan û kevneşopiyên wan tu cudahiyê di navbera wan û Kurdan de nabînin. Tenê ol cuda ye, ji ber ku Ermenan ola xwe ya xiristiyaniyê parast, di heman demê de jî ola îslamî wekî berdêla zerdeştî û xiristiyanî li nava piraniya Kurdan belav bû. Vê yekê bandor li têkiliyên cîrantiyê kir. Her wiha bandor li giştî bû yerên dîrokî yên pişt re rûdan kir. Hêmaneke girîng a ku Kurd û Ermenan digîne hev hebû. Ew jî derketina bihev re li dijî zilma Meğol, Hovîtî û qirkirina wan û zora jaliyê qiralên Selcuqî, Memlûkî, Faris û Osmaniya bû. Daxwaza van zordaran kolekirina gelan û xistina wan bin desthilatdariya xwe bi hemû rê û rêbazan dûrî hestên dilovanî û dilnermiyê ji bo vê jî diviya bû hevbeşekî di navbera van her du gelan de hebûya da ku hevgirtinên xwe di pêşe rojê de ava bikirana. Ji destpêka sedsala Şazdan ve Osmanî û Sefewiyan bandorên xirab li şûna xwe li Kurdistanê û Ermenîstanê hêştin. Ew her du welat kirin qadên şerên xwe, şerên ku şîn katî û bejahî şewitandin. Di wê demê de hewlên siyasî û leşkerî li ser têkiliyên siyasî û leşkerî bi bandor bûn. Ji bo ve jî dwarê Hizir rêbaza jiyanê berjwendî û ol ve Ermen nêzî Rûsan bûn. Her wiha li ba Ermenan baweriyekî hebû ku wê Rûs wan ji şerên li ser desthilatdariyê biparêzin. Li aliyê din Kurdan xwe dîtin ku ew di navbera Osmanî û Sefewiyan de bûne du perçe. Ji bilî ketina wan nava şerên her du hêzan turê li pêşiya wan nemabû tevî daxwaza parastina hebûna xwe û cihê wan ê civakî û êlîtî. Bê ku em derbasî ziraviyên bûyerên dîrokî bin û têkevin nava rûpelên pirtûkan, ji bona ku em hebûna dîrokiya Kurd û Ermenan li ser vê erdîngariyê nas bikin, şêweyê têkiliya Kurd û Ermenan car caran derewşa hejandinê de bû,
جارن ارینی بو آرامی و آشتی دی کت نابراوان جخوا اف جی داخواز هر دو گلان بو. جارن جینینی بو اف جی لگوری داخواز هجماره که پر هندک جی کرد و ارمنان بو. دوی روشه ده روژوا سیاسی و آبوری و حتی اولی جی دهات بکارانین دا که هر دو گلان جفدو وقتینن و به دور بخن جفدو. اف هجماره بچوک یا کل سروی خط دلیست جالیه پرگالین دستلاتدار و دهاتن بکارانین دا که آرمان جین خواه ده کنترول کرن و کوله کرنا گلان ده پیک بینن. تکلین هری زلالین کرد و ارمنان ده سردما مدیا ده بریا زین به 100 سالان بو و حیا دست پیکرنا سروریا دولت شدادی و یا دوست کی مروانیین کرد ده سردم ناوین ده دوم کر. وان تکلیان حیا سردم نوجی دوم کر. دیروک گلک نمونه این هفجانا کرد و ارمنان دردخینه هوله. ده سال ناور 1812-1848 ده. بدرخانیان لجزیره بوتان میرناشینه که آوا کر. دوی میرناشینه ده جیه که ارمنان تایبت و ریزدار هبو. ویا جی هشت ارمن پشتگیریا میرناشینه بکن و دوارن ریوه برن. آبوری سیاسی و لشکری ده مل بدن قرالن میرناشینه. جبرکو پرانیا بازرگانی و پیش اسازیا میرناشینه ده دست ارمنیا دابو. دوی یکی ده او جیر بون. لالیه دن میر بدرخان هن کسرات ارمن وکی شورمند جخوره ارکدار کربون. ارمنان دوی میرناشینه ده پیاین لشکریین بلند گرتبون دسته خواه. ته گوتن جی دناوبر وانو کردان ده زواجی چه بو. آستا تکلیان بلند بو حیا دگیشت اراده که کو دما عثمانیان شورشا بدرخانیان قر کر ارمنان او بتنه نهشتن. لبل لگل کردان من او تاوی شورشا وان بون. هر بها سال 1856 ده تاولی سرهلدان یازدان شیرجی بون. جخوا عثمانیان او سرهلدان بهویتی چوساند. جبو گوهرتنا روشوانا سیاسی ارمنا ناسکرنه که ناو دولتی سال 1878 ده بسای هر دو هف پیمانین سان ستیوانو سی آداره و برلین 13 تیر مهستاندن. همو چاف زیوران دبون سر دولت عثمانی دا کو گوهرتنین ده هف پیمان ده ین درباره حرم و مافن ارمنیان ده خواسریه ده پیک بینه و بیکو دموگرافیا حرم لبر چاوان در باس بکه و روشا کردن و ایشاوان ناس بکه. اف جبو سدما خم و مترسیا کردان دواره نیتن و شارتی جعالی عثمانیان و دولت مزن لهمبری کردان. پشتی دمک کرد و جبر و شعبوری سیاسیا کردستان و ارمنستان ده انجام فلاکت شهر نابر روس و عثمانیان سال 1876 1878 ده نخوشی برشیبون با آوایی که مترسیدار بلا بو و بو سدم به هزاران کرد و ارمن جان خوش دست بدن. نوچه این بان نخوشی و برشیبونان گیشتن مدیای امریکی و اوروپی. دناف دجی روزنامه از تایمز آکو روش وکه فلاکت بناف کر و گود که باز و همین جانه لبا گل نمانه. به تایبت لآمد و موسله. چافکانیان گوتن که تنه لحکاریه 10,000 کس جبر برچیبونه جانن خوش دستان. هن چافکانیان دنجی دیار کرن که همو ریین در دورا جیاین آراراته. بکسین خزان و برچیین کرد تجیبونه. پرانیا وانجی لسر وان ریان او جبر وستان و برچیبونه جان خوش دستانه. او روشن آبوری تاوی روشا سیاسیا کردان بو سدما گربون و مزنبونا هستن نتوی ین کردان و داخواز سرخابونه دا کج ظلم عثمانی فارسان رزگار ببن. یک خودی لوی رامانا سرخابونه درکت عبیدالله نهری بو. نهری بانگ لکنگره که انگو جوینه که لشم زینانه کرد دا کر روشه گوتو بیش بکن و پلانن گنجاو جبو سرخستنا شورش دینن. پرانیا ریبرین کردان و نونرین اعلان بشتاری جوینه بون. شاندج سلیمانی آمدی هورامان بوتان ساسون سرت موش وان سیواس آماسیا جی کردستان و ایران هاتن. توایی هزین بشتار لسر هفکاریا کردان و ارمنان آنگو خریستیانان لحف کرن داکو هری ملگوری تایبت مندیا و ین نجادی بره بن. عبیدالله نهری جی کوراهیا و هفکاری و آرمان جنوه ین ارینی ناس دکر.
بێگومان ئەگەر پێک وەرە هەلوەستên wî yê zelal û vekirî divê derbarê de her tim dihatin dubare kirin hem bi Kurdan re hem jî bi Ermeniyan re û hem jî bi İngilîzan re. İngilîzan jî teqez kirin ku nehrî piştgirî dide mafê Ermenan û avakirina dewletekî wan. Bêguman eger ew dewlet wek hevî û dadbariyê ji hemû pêkhateyên herêmê re pêk bîne her buha nehrî soz da İngilîzan ku eger şoreşa wî bi ser bikeve wê mafên Ermenan misoger bike û wê Ermen di maf û erkan de bibin hevkarên Kurdan. Serhildana Ubeydullahê Nehrî bû şoreşeke neteweyî û li tevaya Kurdistanê belav bû. Ji ber ku giringiya hevkariya Kurdan bi gelên herêmê re wekî Ermen û Aşûriyan nas dikir, cihekî taybet de hevpeymanên xwe de da Ermenan. Her wiha biryarên xwe bi awayekî fermî derdixistin da ku tevahî Çînên Xristiyan rastî neheqî û bêbextiyan neyên. Ev jî bû sedema dil rihetiya Ermenan li hemberî helwesta Nehrî û şoreşa wî li hemberî Osmaniyan. Tevahî raporên rojnamegeriyê yên wê demê tevî nêrînên şandeyên Ewropî teqez kirin ku Ermen di şoreşa Ubeydullahê Nehrî de rastî ziyanan nehatine. Bi taybet jî dema şoreş gihîştiye Urmiyê da ku wê rizgar bike. Tersî vê bey ferman û biryarên Nehrî yên ji bo avakirina têkiliyên xort û stratejîk bi Ermeniyan re wê Ermen rastî komkujiyan bihatana. Wê felaket du qatî bûyerên 1894 1896 ba. Tersî dihate payîn, dibe ku Nehrî li Ormiyê serketin bi dest xistibe. Piraniya belgeyên dîrokîyên dadxwaz ciyê giring ê Ermenan dema şoreşê teqez kirine, yek ji kesên ku ji Ubeydullahê Nehrî ve herî nêz mirovekî Ermen bi navê Sîmon Çiligiyan bû û wekî Sîmon Axa dihate nas kirin. Hin belgeyan anîne ziman ku Sîmon Axa yek ji şêwirmendên dîplomasîyên serekeyên Nehrî bû û beşdarbûneke wî ya taybet weke nûnerê Kurdan li gel Nehrî dijivînin bi İngilîza re hebû. Tevî serkeftinên destpêkeyên şoreşê lê hema gelekî dom nekir. Ji ber berjwendiyên navdewletî, helwestên neyînî yên dewletên mezin bi taybet Rusya û İngîltera û rawestandina piştgiriya wan ji şoreşê re binketin bû para wê. Her buha rolekî Îranê ya dijberî şoreşê jî hebû. Tevî hewldanên hin hêz û kesetên ku armanc û sedemên şoreşê berûva jî kirin û girêdana şoreşê bi hevkariyeke Kurdî Osmanî armanc jê vala derxistina hevpeymanên ku diviya bû mafê Ermenan misoger bikirana jî tê gotin İngilîz bi xwe jî hatin xapandin û pişre li xwe mikur hatin. Digirtina hin pirtûkên ji aliyê hin kesan bi armanca razîkirin û nêzîkbûna ji pergalên desthilatdar ên Faris Osmanî yan Rûsan ve derketine de divê mirov hişyar be. Ji ber ku di wan pirtûkan de dîmena rast a Kurdan a têkildarî têkiliyên Kurdan bi Ermenan re hatiye berova jî kirin. Kurdan xwastin têkiliya xwe bi Ermenan û Xristiyanan re biparêzin. Her tim ew weke bira, dost û hevpar didîtin. Ev rastî jaliyê Ermenan bi xwe ve jî hatiye teqez kirin. Belgeyên fermî divê derbarê de hene bi taybet yên Brîtanî, Rûsî û Osmanî bi xwe jî. Şoreş bi hovîtî hate qirkirin û herêma herî zêde ziyan gihîştê Kurdistan bû. Bi taybet Kurdistana Îranê li herêmên Ormiyê û derdora wê. Hêzên Farisan kiryarên herî xerab li dijî cih û sivîlan pêk anîn. Heta radaya ku herêm bû Çolistan. Jaliyê xwe ve hêzên Ermenî jî serhildaneke Ermenî ku bi daxwaza pêk anîna xalên hevpeymana Berlînê derbarê başkirina rewşa Ermenan de rabû qir kir. Wê demê Sultan Abdulhamîd bi hovîtî nêzî serhildanê bû û sûcên herî giran derheqê Ermenî û gelê herêmê de pêk anîn. Tevî felaketa wê demê hin rojnameyên Ermenî weke mînak rojnameya Mîguhaystin gotarên derbarê vexwandina ji bo avakirina têkiliyên dostanî yên xort û dem dirêj bi Kurdan re kir. Ji ber ku li gorî berjwendiyên her du gelan be
و دا خویاکرن کو دوی اول نبه مجارا ناکوکی نابر هردو گلان او هیوین وان. جخوا ارمنان بخوا جی استراتیجیا خوا گوهرتن. پشتی ناس کرن کو نوبون لگوری پیلان عثمانی و دولت اوروپی نگنگازه دست به خوا نزک بونا جی کردان را کرن او هف پیمان بوان را پیک آنین. اف جی لبا انگلیزان بو مجارا لی پرسینه. جبر کو اول هم بری گوهرتنا هلوستا ارمنیان مات مایمان. ده همان دمه ده جی باوریا انگلیزان به نزکاتین کردان جی ارمنان را چه بو. وی روشه هشاری دا عثمانیان دا کو جهف خستن و پارچه بونه دنابره هر دو گلان ده بلاو بکه. ده دماوان بو یران ده هست نتوی لبا ارمنان باوی کی بالکش به پیش کد. ده انجام وی که ده پارتین سیاسی مینا ارمنیکان، هانچاک و تشناک به ایدولوژین جدا درکتن. آرمان جوان آواکرن والته کی سر بخوش بو ارمنیان بو یان گوهرتنا روشا سیاسی جواکی و آبوری بو. لپیش ارمنیان تنریه هفکاریا به روسان ره تاوی هند دولت اوروپی وکی بریتانیا ما بو. وان باور کربو کو و او هفکاری آرمان جو هیوین وان بجه بینه. لهما گوهرینا پرگال دستلاداری لروسیا ده دسپیکا 100 سالا بیستان ده. تاوی لیستوکا برجواندیان این دولت مزن لحرم بو سدما گلک شکستنین کو زیان مزن گیهاندن ارمنان. هر با انجام نینی لسر کردان جه بو جبر ره جو عثمانیان راحت وکرن دا کو تواهی هلوستین کردی ین آزادی خوازو رزگاریا جداگر کریا عثمانی جهول را که ده همان دمه ده ره فارس آرجی و بود دا کو همور رامان رزگاریه بن پی بکه. دولت عثمانی دیتن کو زمین چه بویه دا کو شرط خنابره پیکاتین هرمه و پروپاگاندا و دروین گرکرنا ناکوکیان دنابره کردو نتوین دنده به تایبت ارمنان کرد. آواکرنا سوارن حمیدی کو ناو خوش سلطان عبدالحمید گرت بو دداویا 100 سال 19 ده رولکی گرینگ ده هجاندنا تکلین کردان و ارمنان ده لیست. حیا هسته که سلطان عبدالحمید قاریبو دور بونه که دنابره کرد و ارمنان ده چه بکره. حیا گیشت اراده که کو هر دو آلیان هفدو تاانبار کرن و تاان کره سرک آنگو دستلادریا عثمانی و سلطان ویجی جبیر کرن. اف جی بگومان لسر حساب خرا کرنا ناو دنگیا کردان و دیروکاوان بو. ده همان دمه ده خرا کرنا ناو دنگیا ارمنان و دیروکاوان جی بو. اگر مروف بداد ناسی هایداری بو یران به. و بزان به کو بر پرسیاریا دیروکی و زاگونی هر تم آ پر گالن دستلاداره. روشا جودکار کردان جیه ارمنان نباشتر بو. ظلما کل سرسر ارمنان ده هات عینی وکه و سرسر کردان ده جهات. دیروکناس لازارف به آوائه کی وکری و هات بشه. جودکار او پیش سازن ارمن لسر دست گل کرد راستی تو ظلمه نهاتن. لبل ظلموان لسر دست فودالن کرد تاوی کارمندن ترک و هند بازرگانان و مالپرستن ارمن بو. ده همان دمه ده جی دوی به تایبتی ام باله بکشینن سر جودکارن کرد ان کو به جیرانن خوره دناو آرامی و دوستانیه دبون و تجاری دجمناهی نکت بو ناو براوان. ده بیرانین خود سلطان عثمانی دست نشان دکه کو وی سوارن حمیدی جبو پاراسنا سینورن روجلات ان دولت عثمانی لامبری ایریشن روسان و پاراسنا گندین وان هرمان آوا کرن. بله اویا آرمان جا راگهاند بو. دبه کدوه ده جی راست به و هن آرمان جی پیک آنی بن. لهم آلیه ویه و شارتی آرمان جین کور و دور بون. یا سرکه کردان به ارمنیان بده شر کرن یا دنجی کردان خواه بخواه به هفده بده شر کرن. جالی هندی روکناس و شروع سیاسی و اویا پلانکی سلطان آجیر بو. وان دیتن کج بلیوه تورین دن ان دورخستنا کردان جی ارمنان نینه. هر واجبو هف دورخستنا ایلن کردان جی داکو وان تخن بن سربریا خواه. بگیشتی توایی آلی و پیکاته جی دست سوارن حمیدی زیان دیتن لی پارا ارمنان آمزن بو. عثمانیان هولدان هجمارک مزن جی ایلن کردان تولی ناوا رفین سوارن حمیدی بکه. لبرانبری وجی زیده مافن درووید دانوان. وکی بخشاندنا وان جباجان جبلی باجن پز او سدی ده جموسمان این کجود کارن کرد جهف خستبون. هر وها بریار هات استاندن که هجمارک دبستان لباجارن کردان این سرکه ورن وکرن به مبستا آوا کرنا
nefşekî da ku tevlî refên Hemîdî bikin. Ji xwe piştî wê bidemekê biryar derket û ew dibistan hatin girtin. Herwa Sultanê Osmanî yê weke xelîfeyê Musilmanan xwe bi nav kiribû. Kesên bi bandor şandin nava gel da ku li beramberî diyarî nasnavên bilind û pereyan tevlî refên Hemîdî bin. Wan kesan li herêmên Kurdan bi navê Sultan bi ger re da axivîn. Herî zêde jî bi hestên olî dilîstin û gotinên weke Kurdên bawermend, parêzvanên ola Îslamê pêk ayna erka pîroz ji wan re digotin. Sultanê Osmanî vexwandinên fermî ji dehan serokêlên Kurdan re şandin da ku serdana Stenbolê bikin. Wan serokêlan jî vexwandina Sultan pêk anîn. Sultan ew bi dilgermî pêşwazî kirin da ku baweriyê bide wan. Ev rêbaz yekem car bû ku ji aliyê Sultan ve bi merasîmên taybet hate standin. Lê tevî hemû rêw rêbazan Sultan nekarî tevahiya serokêlan têxe xefka ku wî ji wan re danîbû. Gelek ji wan ew projeya leşkerî red kirin. Di nav de êla Bîdlîsê piraniya Celaliyan, êlên Amed Bigîştî, Dêrsimê bi tevahî, Hemedanî, Şemzînanî, Peşder, Şêx Mehmûd û hin êlên din. Hin êlan ne tenê red kirin, lê belê li dijî projeyê û li dijî yên qebûl kirin derketin bi taybetî bedirxanî. Ji ber ku wan ji destpêkê ve encam û bandorên neyînî yên projeyê li ser Kurdistanê nas kirin. Di hejmara xwe ya 28 a di 15 rêzbera 1901 de derketî Rojnameya Kurdistan gotarekî weşand û tê de bi tundî refên Hemîdî rexnekirin û wekî saziyeke gendelî bi nav kir. Her wiha mercîna avakirina saziyeke wisa jî derxistin holê. Gotarê bi zelalî eşkere kir ku xwediyê projeyê Zekî Paşa bû û wî zanîbû ku wê vegwere alavekî qirker li emberî tevgerên netewî yên Ermenan da ku Ermen û Kurdan li dijî Sultan Abdulhamîd nekîne hevdo. Ji destpêk avakirina wê de kiryarên swariyên Hemîdiyan ên mezin gihandin gel û welat. Piştî demekê hejmarek ji serokêlên Kurdan ji nava refên Hemîdî vekşiyan, yên man jî êdî nema fermanên Sultan pêk danîn. Hin êlên Kurdan ragihandin ku eger şerek li dar bikeve ew ê li dijî Sultanê Osmanî şer bikin. Wê serhildanekê li dar bixin û eger hate xwestin wê tevî rûsa bibin. Ev helwest ji ber rewşa Kambax a Kurdistan tê re derbas dibû û ji ber kiryar û rêbazên dewleta Osmanî li herêmê stand dibûn. Bûyerên Sasûnê sala 1894 û bûyerên piştî wê guhertinekî neyînî di têkiliyên Kurd û Ermenan de çêkirin. Yan jî mirov dikare bêje ku herî kêm tovekî destpêkê ya parçebûnê û ji hevdûrketina têkiliyên dîrokî yên jiyana hevbeş bû. Tevî pirbûna çîrokan di vê mijarê de wekî gunehkariya Ermen ji Kurdan re yan ya Kurdan ji Ermenan re yan jî gunehkariya dewleta Osmanî komîteyekî lêpirsînê ava bû da ku mijarê vekole. Navê wê jî Komîteya Konsolosa bû ji ber kunûnertiya konsolosên Brîtanî, Rûsî û Frensî bû. Vê komîteyê mercên xwe li ser dewleta Osmanî sepandin da ku lêpirsînê derbarê bûyerê de bike. Di nav de kom ku jî kuştin û talankirina mal û milkan komîteyê 6 mehan karê xwe dikir. Xwespartin şahîdên bûyeran, rêzepirsên li ser erdê û raporên di destê wan de di encamê de komîteyê gelek tişt nas kirin ku wê bi xwe bawer nedikir. Ev rastî jî li gorî daxuyanîn wan ên ji aliyê dîrok nasan ve hatin belgekirin. Dema komîteyê dest bi karê xwe kir, di Tirkiye wê de gelek rapor hebûn ku Kurdan tawanbar dikin û berpirsiyariyê dixin stûyê wan. Lê hema bi destpêkirina lêpirsînê re encamên cuda derketin, encamên tersî baweriyên wan bûn. Bersiv û ahengiya gel bi komîteyê re hêmaneke serekeya guhertina nêrînên wan bû. Li dawiyê komîteyê hemû alî bi komkujiyê tawanbar kirin. Her aliyekî Kurd dibe, Ermen dibe yan dewleta Osmanî dibe li gorî xwe parekî wan a berpirsiyariyê di komkujiya de hebû.
کمیته لیپرسین باور کرد که کرد قربان کریارن هن آلیین لحریم بو که خواستن پارچبون تخ نابرا وان و ارمنان وکه دو گلنجیران این به هفره با آشتی و آرامی دشین. دیروکناسن کرد و ارمن هوایا ارینی یا تکیلین هر دو گلان بریا بویرن ساسونه ناس کربون. بهتری و رولکی کردن آگرام بها ده پاراستنا وان ده لهمبری ظلم دولت عثمانی ده گلک به واجوین دیروکی ده هبو. ارمن بخوشی و راستیتین زمان. جبلی هن کسین که خواستن ناکوکیان تخ نابره هر دو گلان ناکوکین که ده آستا جور ده عثمانیان سود جوارگرتیه او خواه جبر پرسیاریا بویرین ساسونه درخست. پشتی دمک دریجی رولا و ده پیک آینا کم کجیا ده تقز بو. دراستی ده ین ایریش ارمنیان کرن او کم کجی درباره وانده پیک آنین هزین دولت عثمانی بون. بلگین عثمانی بخواجی تقز دکن که سوارین حمیدی بشتاری بویرین ساسونه نبون. لگوری بلگیان فرمان جوان راحتیه که بشتار نبن او وگرن جیه خواه. همان بلگه دست نشان دکن که ارمنین بربچیان و رویانه کاریبون مال و ملکی خواه و سوالن خواه لبا دوستن خواهین کرد بپارزن. ده همان دمه ده عثمانیان او کردین چیایان این آلیکاری ارمنان کرن به دستک داینا شورشگرین ارمن تام بار کرن. افجیل گوری زاگونین دولت عثمانی نروا بو. هجای گوتنه جبونا برو واجی کرنا ناودنگیا کردان و نشاندانا دیمنکی ترسی راستیه. هزین دولت عثمانی جلین کردان لخوا کرن و ایریشین خوا پیکانین. اف یکشی گلک جاران هات تقص کرن. راپور تقص کرد که کمکوژین هوف در حق کردان ده پیک هاتن. بهتری وانجی در حق ارمنیان ده. لهما یاد دنابره کردان و ارمنان ده تن برتک بو. نروشکی دجبریه بو لهن آلیان او برتک گور کرن دا که راستیان برو واجی بکن و وگوهرنن کمکوژی. بن پیکرن دزی تالان کرن و دستریجی و هر کریارکی کوزیانه بده سنج و اخلاقن کردی و ارمنی. درباره بویرین ساسونه ده تو تکلیه که ارمنان به تشتن هاتی سر کردان رنینه. ده همان دمه ده تکلیه کردان جی بویرین هاتی سر ارمنان ده جی نینه. اوراستی لسر زمان جنا ارمن آگوتی. کرد و ارمن براین آخو آوینه تقص دبه. ارمن جبر ظلم عثمانیان رویانه او خواه سپارتنه گندین کردان هاتنه پاراستن و کردان جان خواه جوان را کرنه قربان داکو وان بپارزن. مینا که هری خورجی مالبات علی یونسه و مالبات دوباره پارستن ارمنان و آخوان ده لهنگین بر بچاف تومار کرن. جبلی ویجی مالبات کرد و یزیدی یا بناوه خاموی شرو که به مهان لهنبری ارتش عثمانیان شر کرن و جیانا 20,000 ارمن پاراست. بویرین ساسونه او پیوگری دای کمکوژی کشتن و تالان کرن تاوی کمکوژین لی استانبول پشتی ساله که جه آلی دولت عثمانی و پیک هاتن و کمکوژین لآمد مرش سیواس وان و پرانیا باجارن ارمن تیده بجه ببون لسر سر ارمنیان بون سدما فلاکتین گران به تایبت دوار قربانی رو خاندنا دیران و تالان کرنا مالو ملکن وان ده همان دمه ده کرجی بون قربان و راستی فلاکتان هاتن جبر کجالی دستلاداری و به هفکاریا به ارمنان ره و شارتن و پاراستن وان دهاتن تهمت بار کرن. باندوره که وان انجامان راست و خراب لسر روشا آبوری جواکی و سیاسی هبو. داده خواستن کلوان سیاستان وره وگراندن و جنو و دبر چاوان ره وره درباس کرن. دا که هف بندین نو ورن چه کرن. ارمنان او راستی ناس کر و استراتیجیا خواه لهمبری کردان گوهراندن و تیگیشتن که دوی اولدیجی دولت عثمانی و ظلماوی هفکار کردان بن دا که بکار بن خورزگار بکن و مافن خواه به دست بخن. جالی که وجی وان ندخواستن تکلیان به آغاین کردان را چکن. جبر که آغا دوست عثمانیان بون لهما او نزی ریبرو ایلین کردان بون این لحرم خودی هلوست بون و داخواز وانجی رزگاریا جظلم عثمانی بو. تاوی نزکاتین وان جرو شنبیرین کرد و دانینا تکلین هفکاری دوستانی و دانوستاندنه. هر با ارمنیان ریبازا خباتا خال دیجی عثمانیان گوهراندن جه سرهلدان و پفشنان
و گوهراندن شهر گریلا. اف ریباز جی حیا سال 1908 دوم کر سالا به دربیا عثمانی و درکتن اتحاد و ترقی هات ناس کرن. بلگن ارمنی بریا ین بیانی هفکاریا خورد آ کردان به ارمنان و دو زمان را تخص دکن. به تایبت پشتی راستاتنا هن قرکرین دن جالی دولت عثمانی و هر بها بلگن بریتانی جی لسر پشتگیریا به سینور آ کردان جه ارمنان را تخص کرن. حیا رادایی که ارمنان جلین کردان لخواد کرن دا که خوش بر هزین عثمانی وشیرن. روسان جی لعالی خواه اف هفکاری دید و لهم بری و مات مایما. جبر سلوگانین و درباره آزادی دموکراسی و جیانا به هفره ریخستن ارمنیان پشتگیریدان دربیا اتحاد و ترقی سال 1908 لهما بون قربانین سرکه ین سیاست اتحاد و ترقی ین پشتی کو جه و روشا خمسو گر کرن روی خوی راست اشکره کرن کمکوژی آدانای جی یا در حق ارمنیان دا سال 1909 یک جی کمکوژین هری هوف ان و دمه لدیجی ارمنان بو سالن شهر جهانی یکم جه سالن هری گیران کو کردستان و هرم تیره در باس بو گلن هرم راستی ظلم زور برچیبون و کوش برکرنه هاتن پار هری مزن جی یا کرد و ارمنان بو عثمانیان بو یرن شهر جهانی یکمین جو خوره بکار آنین دا کو بنگهن دولتا خواه خورد بکن به تایبت لالی روجلات وکه هر جارجی قربان سیویلین کرد و ارمن بون اتحاد و ترقی فرمان تونکرنا ارمنان دا او به بهانه یا هفکاری وان بروسان ره او پشتی کو عثمانیان زیان گران دیتن بریاردان کو وان جهول راکن دوی درباره ده فرماندار گشتی ارتش عثمانی انور پاشا بریاردا او 24 نیسان 1915 به دهان سیاست مدار و روشنبیرین ارمنان هاتن بدار وکرن پشت ره کم کجی لپی کم کجی و لباجارکی پی باجارکی دن و دست بکرن بده هزاران بون قربان گلک جوان کوش کرن گلک جوان جی نچارمان اولا خواه بگوهرنن او خواه سپارتن اولا اسلامی دا کو جانن خواه بپارزن اگر هاتبه گوتن جی کو کردان به سدما اول بشداری وان کم کجیان ببون دوی وره گوتن کو ویدمه کردناوا کومن لشکری ین حکومت عثمانی دابون نتنه کرد تواهی نتوین دن جی دناوا وان کمانده جی خواه گرته بون جلورا برپرسیاری مزن آوان کم کجیان دکه و سرمل دولت عثمانی و تو تیکلین گلندن کرجی دناو ده به وان کم کجیارا نینه ترسی و بویرین لسر عرده اشکره کر کو چه قاسی کرد برمنان رابون هفکار او و شارتن و پاراستن مینا که هری مزنجی هلوستن ایلن ملان بریبرتیا فرمانداره هریما جزیره ابراهیم پاشای ملی یکوب هزاران ارمن پاراستن او جمرن رزگار کرن ریبر ایلا رشوان لمرشه راغ پاشا یکو پاراستنا ارمانان جوخاره کر ارک محمود زاده بک لهرما مکسه فرماندار مصطفی وفایی جه ارتش عثمانی و قطیا اولتنشتا ارمنیان شر کر شیخ سعید نورسی کسرتا کردو اولدار لهرمه کردن درسمه ین باجار خوش بو پاراستنا ارمنان و گوهستن او دیا چالاکیان کردن ازیدلی شنگال به هزاران خریستیان و ارمن رزگار کرن هر وها کردن هریما جزیره و هریمن دنجی پاراوان ده پاراستنا ارمنان ده بو هنچ افغانی دیار دکن که جه 175 ارمنان بخیرا کردان هاتن رزگار کرن تاوی کو بریارن وکه ین کو ارمنان ده خانی خود وشیرن و ورن کشتن و کش کرن جالی اتحاد و ترقی و درکت بون ددما کرنا وان گناهان ده جبونا کو رایا گشتی برو واجی بکه دولت عثمانی پیامکی درخست و تیدا گوت ابی کاروان به کاروان ارمنان بر به سوریه و موسل و دیرزور و ریکرن داکوان جقادن شر بروسان را بدور بخن و جبونا کل همبری عثمانیان سرهلدانان لدار نخن هر بها پیامکی بناو سلطان عثمانی محمد رشاد کوه دم خواه وکی خلیفه مسلمانان دابو ناس کرن درکت دیده بانگا جهادا پیروز را دگینه بوه پیامه را اولگوری پرسپکتیوین دولت عثمانی و اولدارین تیکلداری و خوینا خریستیانان حلال بو جن زاروک کالامیر و زلامین ارمنان به کاروانان هاتن کوش برکرن و دور خستن
لسریان جی او کاروان دهاتن راوستاندن و سویل دهاتن işkence kirin, biçuk xistin revandin û birçî kirin û bê warhîştin. Bi dehan termên Ermenan li çol û beyaran man, çare nûsa de hezaran nediyar ma. Beriya çend salan li bajarokê Mergedê yê li ser ya Dêre Zor Hesekê termê qurbanên wê komkujiyê hatin dîtin. Her wa li bajarokê Tilfixêriyê yê Serekaniyê û hin deverên din termên qurbanên komkujiyan hatin dîtin. Deverên mînavan bûn şahîdê hovîtiya qiralên Tirk û dewleta Turanî ya ku daxwaza wê tunekirina hemû gelan ji bona mabûna serweriya Tirkan e. Di hin pirtûkan de wekî propagandayên bi zanebûn an bê zanebûn hate gotin ku Kurd hev parê komkujiyan bûn. Di vir de hin kesên Kurd ên xirab hatin xapandin û weke endamên artêşa Osmaniyên oldar an jî siyasetmedar bikar anîn. Bêguman ew çend kes nûnertiya gelê Kurd nakin û wan bi xwe jî ziyan gihandine gelê Kurd û komkujî jî bi ser gelê Kurd de anîne. Di rastiyê de tu têkiliyekî Kurdan bi komkujiyên Ermenan re tune bû. Gelê Ermen bi xwe jî gotinên kirit ên derbarê Kurdan û dîroka wan de red kirin û derewandin. Ji bilî wê ji Ermenan sembolên dîroka Kurdî derketin bi taybet di warê çand û hunerê de mînaka giranbihaya vê jî her du hunermendên mezin Karapêtê Xaçû û Aram tîkrane. Dema şerê cîhanê yê yekem û piştî wê Kurd jî rastî heman zilmê û tundiyê hatin. Bi hezaran Kurd ji gund û bajarên xwe koç bûn ji ber seqem û birçîbûnê bi hezaran li ser yan jiyana xwe ji destan. Çavkaniyên cûrbecûr qala rewşa Kurdan kirin û belengaziya wan şaîsandin. Tiştin hate serê wan ne kêmtir yê Ermenan bû. Cudahiya bû ku ji ber rewşa perwerdehî û têkiliyên wan bi cîhana Ewropî re Ermenan karîbû êşa xwe bigînin cîhanê. Lê hema Kurdan tu carî têkilî bi dewletên Ewropî re pêk neanîbûn. Ji lewra rewşa Ermenan û Kurdan ne wekî hev bû. Li ser zimanê lêkolînerekî hatiye gotin ku Ermenan nêzî 26,000 pirtûk derbarê komkujî û tevkujiyên ku bi ser serê wan de pêk hatine bi gelek zimanên cîhanî derxistine. Ji ber vê yekê wê cîhan teqez bi êş û azara Ermeniyan bihese û nas bike û di heman demê de jî ya Kurdan paşguh bike. Çawa be ji ev siyaset a îtîhad û teraqî bû. Siyaseta ku ji bo neteba Tirk û nijadperestiya wan divê hemû xwîn were rijandin. Ermenan jî dîtin çi bi serê Kurdan hat. Ev jî bû yek ji sedemên ku careke din Kurd û Ermen li derdora maseyekê li hev bicivin da ku ji dagirkeriya Tirk rizgar bin. Tevî ku hatina wan digel hev tiştekî nepêkan bû ji ber ku bûyerên bi êş di bîra her aliyekî de li hemberiyê din kom bûbû. Her wiha ax û sînorên dewleta Ermenî û sînorên Kurdistanê ji Kurdan re tevî hêjmarên mezin ji pirtûk û raporên Ermeniyên tê de bawekî nebaş qala Kurdan dikin û dîrok û çanda wan li herêmê tune dikin bûbûn yek ji astengên pêk anîne hevpeymanekî hevbeş di navbera her du aliyan de. Bêtirî vê jî Ermenan Kurdan bi rola wan di komkujiya de jî taanbar kirine. Bêguman ev yek jî nerast e. Her du bîrnameyên yekem û duyem ên ji bo konferansa aştî ya Parîsê hatine pêşkeş kirin hewldan ku mijara Kurdî û hêjmara Kurdan li herêmên hebûna Ermenan biçûk bikin û her wiha hemû xalên ku rastiya Kurdan berovajî dikin û sinc û exlaqên wan bawekî xirab anîne ziman. Li hember van gavan şandeya Kurdan bêdeng nema. Dewleta Ewropî jî pêwîstiya li hevkirineke Kurdî Ermenî dîtin. Bi taybet Brîtanya ya ku di raporên xwe yên li ser erdê amade kiribûn de mafdariya Kurdan û pirbûna hêjmara wan li herêmên ku Ermenan daxwaza wan dikir ku têxin bin sîwana dewleta Ermen teqez kir. Di encama wan destwerdanan de her du şandeyên Kurdî û Ermenî bi kaxezekê hevbeş derketin naveroka we jî ev bû. Armancekê hevbeş navbera gelê Kurd û Ermen de heye. Ew jî azadî, serxwebûn rizgarî ji bin serweriya Osmanî Tirkî. Her du şandeyan li ser dewleteke Ermenî ya serbixwe û Kurdistaneke serbixwe bi alîkariya yek ji dewletên mezin li hev kirin. Lê hema ev yek li ser erdê pêk nehat. Tersî wê ji ber helwestên neynî yên Rûsan û dewletên Ewropî derbarê mijara wan de Kurdan bajeke giran encama wan helwestan bi 10,000 Kurd bûn qurban.
هاتن کوشبر کرن و جبرکینین سیاسی مال و ملکین وان هاتن تالان کرن. تواهی هف پیمان ناف دولتی یین کرد و کردستان ناس دکن تن دروی بون او وکی بویاخ لسر کاغذان مان. تکلین کرد ارمنان بنورتیا پارتیا خویبون و پارتیا تاشناک ان پشتی شورشا شیخ سعید دست بکر دست بکا پیواجه کی نو دراکرنا بر پرسیاری هف بشتا بو. ان دزیار وان تکلیان جی اسکندر بک و ممدوح سلیمه کو به زمان ارمنی زانی بو. تکلین وان هر دو کسان به ارمنان را برفره بون. پشتیل درخستنا کنگره خویبونه او اندامتیا کسی ارمن بناوه وهان پاپازیان ده کمیته ناوندی ده بناوه پارتیا تشناک سوزا پیدا کرنا آلیکارین دارایی و لشکری و پروپاگانده لحف هاتنا مجارا کردی لأوروپا و امریکای دا. هر دو آلیان هولدان نویسگی هنری خستنه لباجارن سوریه بریک خستنا به فرانسه را وکن. هر با دنابرا وهان پاپازیان ده وکی نونر ارمنان او اندام کمیته ناوندی پارتیا خویبونه. علی رضا شکری سکوان مصطفی شاهین حاچو آغا امین آغا بریخانی کریم رستم ممدوح سلیم و جلادت بدرخان هف پیمان کیات مورکرن هف پیمان جنوزده خالان بیکات اوجی اون دوی هر دو علی بریگزن علی دن باور به و هر دو علی آوا کرنا کردستان که سربخوا و ارمنستان که سربخوا ناس بکن پارتیا تاشناک سوز دا کو کومن خوین لشکری تبلیزین کردی بکه و علی کاریا دارایی لگل پشتگیریا مادی و معنوی جبو پارتیا خویبونه بکه و دیسا خواستن آلیکاریان ج دولتن اوروپی ین تکلین وامپیرا باش بن. تاشناک سوز خبات حیا رزگار کرنا هر دو ولاتان ج دجمن هف بش و دیار کرنا سینورن هر دو ولاتان پشتی رزگار کرنه دا. دوی روشه دا جی دوی هجمارا شینین کرد و ارمن لگوری سرجماریا سال 1914 دبر چاوان را باره درباس کرن. هر دو آلیان جی لسر خالا حیشتی و نهان آهف پیمانا سیوره لحف کرن. ناواروکا و خاله جی اف بو. ولایتن وان، بدلیس و ارزرومه نین ارمنستانه. روسیا یا جهف پیمانا کرد و ارمنان تنگزار بو وان دید کو تاشناک دوست دولتن روژاواییه. جبو وجی حکومت سوفیت چکن گراندان ترکیه. داکو سرهلدان قربکه. دوی دمه ده نونر تاشناک لتبریزه اردشیز چو آگریه ناوندا سرهلدان داکو لگوری هف پیمانا وان چکان پیدا بکه لهما هزین روسیین سینور او خاپاندن او لباجارو که ایدره سال 1928 بنچاف کرن او شاندن ایریوانه. جورجی بربه تیفلیسه پایتخت گرجستان هاته ری کرن او لبر هاته دار وکرن. پارتیا خویبونه رابو سرپیان داکو انیه که دن آشر لهمبری ترکیه وکه او فشار لسر شورشگرن آگریه سوک بکه. دوی دمه ده گلک جوانن ارمن بدل خوازی تاوی رفن شر لگل کردان بون. اف پیمان جین هری باش دنابرن و نرین گل کرد و ارمن دبو و بو خالاس پارتنا آواکرنا تیکلین باش و خورد دسردمان هاده و دو پیش روژه ده دا کرامانه که هف بش دنابره هر دو گلان و توایا گلن هریم دواره آواکرن جبو جیانه که آشتیانه و آرام دوری شر و خوین رجاندنه.